Hello anak ko, naimbag nga isa sang petiyo dito ayan ti YouTube channel ko. Dati ito muna nga video tatang tawon sapay ko matasuportaran ay guri ka anak ko ta aglipiste ka bi ko ni nakaragraguta mo to aglipiste ka bi. Ah, aglistik bi ni inayo ko ni tapno napintas nga makita yo dito ayan ti YouTube na. Dahil tani, aglipstick bi na anti tapno nakapinpintas. Naaba yung lipstick la. Lipstick mo ba ni apo na perdi mo tan ni. Apo pauna yon. Diyos. Ni ko talaga mga na perdi dati lipstick ko ni. Diyos ko simro kaday dayon ni. Awanon ti lipstick kon gumata nga tumanon. Agpapauita to kada gidi antikon kada lilila kon di American. Nakapangpangas ni auntie yung sapay kumata dati mangitad ti lipstick dita. Alaman ikandak man ti lipstick kat ni awan lipstick awan pag lipstick ni inayo tatkan ni adapay pag lipstick na kot awanon. Naperdin anapa ibulong tayo na. Awanon ibulong tayo dayon madi mabalik ibulong tayo dayon kasi madi mabalinon kasi narugito na perdin. Alang arudan anak dati ngarudan anak ko sapay ko mata suportaran da kasi baga kanya itatay suportaran da kada ti YouTube channel ko tapnon i-share you i-like you detoy madi yung kalimutan ti ag-share kada ti nga YouTube channel tapnon umado ti anak ti kakabsat yo tapnon umado pay ti anak ko iso tatan anak ko ibagak kanya yun apa inaramid ko dati nga channel ko dati nga channel mangited ti mangipaay kanya yo ti nakakat katawa nga aramid ti biyag dagiti loko-loko ni inayo sapay ko mata agbuya kayo nga kinanayon ken disclaimer lang detoy nga video ket inspirasyon ko ni auntie nga banggit ni may samet nga Ilocano. Syempre kot agpakilala nakmat kanya yo anak ko kat alangan nga injak agpakilala siyak ni inayong ngawera nga taga Ilocos. May sanak nga Ilocano ken may sang nakapimpintas nga Ilocano nana dito Ilocos. Kas kataing bagak kanya yo anak ko dati ito umuna nga video agpakilala na kanya yo di ba tatan anak ko adadtoy na kayan titaltalon mi nga nakadakdakkel dati titaltalon mi nga adu ti mula na ni awang nga mula na tunukwan nga mulaan minto dayta tatan adadtoy na payan tiwaig mi adawaig mi ditoy anak ko nakapinpintas tiwaig mi ditoy itur kay mo't basit ka dati waig mi nga nakapinpintas ditoy ti pag-aayama mi idi ubing kami iti ti paglablaba ami tata dayta diti kam iti nga aglabla diti kam no kang aglablaba no adot laba ami Diyos ko apo nakita yon anak ko dayti waig min ken ibagay yung nga waig yun kasi anak kayo dayta dati pa ipakitak pay kanyayo daytoy sabami adapay sabamid toy ni adot sabamid toy dagita ti paborito to sungsunggo apo mi iti pa dagiti mulmula mi iti ti pagruruutan mi iti ti pagalalaan mi ti kanon ti kaldeng kada kanon ti baka mi ditoy damin ngomno ada makita mga ulog ditoy tumaray kalaptan ta baka makaga kapay ditoy mi adan samot talaga ti ulog ditoy yun ako hindi ala ko makaya video yung kailangan nga i-video anak ko tapno makita yo dagiti sabsabami kada taltalon mi ditoy adapit ti baka mi nga madadje ngato isudaytan anak ko agpakada akon tunukwan to dagiti sumarsaro no nga video kon kasapay ko mata detoy napakatawa na kayo hanyumot liplipatan ti ag-like, ag-subscribe ka dati channel ko tapnon napintas ti panagbiagyo day kalati maibagakon I love you all anak ko goodbye